Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlulu ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang makdengku pesakat kami sukutan keluahan en. Mersodip mo kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate. Pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami. Ibagasan tendim simbadia idi. Ibasukutan enda. Amin. Renungan ta si darian. Ibuku renungan wasiat nai. Si merjudul Oda Belin. Si bagian idok lapihan simbadia. Imosi tersurat itelu Musa bindu 5. Ayat sada so ayat 10 telu. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat itelu Musa bindu 5 ayat sada. Pelen mengido kesasan dosa perlu ipeleken. Mulalot sada kalak jelma ipengido lako memereken sada kesaksin ibas hukuman. Tapi oda ibagahkan keterangan tersenget kade si enggo ida barang idengko gabe kenah ia mo menggongken akibatnya. Bapak inang deket kita karinana. Trotoar imo bekas kalak si merdalan. Mula kita mendapati perdea-dea i trotoar. Ngeut ngo kita pesengetken. Atau si tokor nola sini deani. Ulang-ulang si dekah nehen kita memetoh kalak si merdea-dea i trotoari salah. Tapi si beli sambing i trotoari dom kalak perdea-dea. Kernanggo gabe kecemalan sedekah nen. Mbue aturan ibas hatoren pati-patin sini cekep bangsa Israel. Lebih go 200 peraturan si mengatur pergeluhan kalak Yahudi. Imo sini terangkan i ayat sada. Imo tersengat i pebeli. Lapihan simbadia menurat. Mula sada kalak menaksikan kesalahan. Tapi oda ibagahkan keterangan. Tersenget kade singgo ida barang idengko gabe kenah iya ngo menggongken akibatna. Lapatenna pemelin mengidah kesalahan. Kesalahan mak. Sadakala si menaksikan kesalahan boy ngo lepas i hukum nai mula ibagahkan keterangan tersenget kade si enggo idah barang idengko. Kita pe idi lo naing menjadi saksi tersenget kade si enggo kita betoh. Ulang pebeli kesalahan karena si bagidi mengerogikan bue kala janah gabe kecemalan buruk. Si patah merasa benar ngo kala si kita pesengat karena nei kita pe kenah ngo memakai cara si mende lako pesenget kensa. Kesalahan deket pengelausin boy ngo terjadi de hari sambing idi kepe karena nei jaga janah pekamo kita meradapkan situasi lingkungan idi ke kita merbekas. Mersodip mo kita. Liasate mo Bapa sini sorga, katamu pesengetkan kami. Kami mengido beli mo tendimu simbadiai, dak tong memeraikan keteguhan deket gegobay nami. Nalako mengulakan katamu simbadiai, asa gelarmu kami pesangap ibas gelu nami. Ibagasan gelar Tuhan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi mau renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita anggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana, njuan-jua mau banta. Shalom.